Lole tupu lena tatou tala no mua ai. Sa tele ona suafa. Au le isi ngoa matautia sa whaatusa yele nei tupu. Ole Tamaʻi Mamoe a le Atua na ave e seina ngā sala le lalolangi. The Lamb of God who took away the sins of the whole world. E te loa le mea na tau ai o ia o le Tamaʻi Mamoe a le Atua. Do you know why they called him the Lamb of God? Wow, it has something to do with the very, very beginning. Ile amatanga, sa fawe le Atua se lalolangi matango fear. God created a wonderful world. Everything was very good. And then sin came along. And God says that the wages of sin is death. O le taui o anga sala o le oti. Ai na le tasi lava se tongi ola e mawhai ona whaamama mai anga sala le lalolangi. There was only one sacrifice that could wipe away all the sins of the world. O le tongi ola lea a se Mamoe e le ai se palapala ia te ia. This was the sacrifice of a lamb without blemish or spot. O le Tamaʻi Mamoe lea. O Iesu lava ia. O na o ia lava e le aise anga sala I totonu ia te ia I lona o langa atua ua avea matongi ola mo I tātou uma lava. Ia whawhitai Iesu. Thank you, Jesus. Tō wha? Wha tō wha, Pepe? Tō whaali le lamb. Whaali le lamb. Whoa. O oe maau, you and I are now the Lamb of God. We're the sheep of God and He's our good shepherd. O le Atua e whaaia I tātou o bei tātou se lafu Mamoe a o ia o le whaaia Mamoe o ia fo'i e whaaia le lei tātou ma pui pui a te tātou. Tusa lava pe tau te oi lei tusa se e toi alu lava o ia toi sue mai tātou ma whaafo'i sia mai tātou ia te ia. Because He loves us. Bye bye. Bye.